Keblai pi na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki khubor niam ka jala jong gatayo bakat do jong banai Lber arajar arpulai. Kimat bakong san hakani gatayo baladep kilong. Lepli ka centenary block ka high secondary school clear ya. Balat san hajar ngut tuit ki pat yungit shakaying mani jong kamaria Magdalene bakut lum he. Rakhi Women's Week kilong kami na ki parish them riboy. Bat Roy bat Graham kejinget Catholic hakish nong ka parish undang. Bat mintang in pet ki khobor bakam benya. Hakalai po tarik Lber arjar arpulai kanong kasngi sa akin mau ya kasnong klieriat bat ru ya ke East Jante Hills District ki barok kawai namar da kajingker khu jong blay bat kajing tere shitam ki missionary balalet bat badangsa layok ban ot ribon bat play ke centenary block jong Klieriat High Secondary School bala ainam hau padar Joseph Fantin SDB unong seng ye ketiga school da u Father Biju Michael u General Councillor jong seng solution u badai pet ye ke South Asia kibadon lang ha ketiga sngi gide Father Yohanes War Father Rangba ke Klieriat Brother Solomon Swear principal ketiga school bat kiwe de ki padar ki sister ki kena school bat ki kini ki kepajang ki Lasdang ye ketiga program jingplay ke centenary block jong school da ketin pediang ngobha no principal ketiga school Brother Solomon but hakajuk kapor lapen kup buram ye ki padar ki brother ki sister but ye kitu ki belasha khot kerpang syakate ke sngi saken mau lakhap yu ribbon but play mau saken mau jong ketiga centenary block do Father Biju Michael haba ai jingkren hakatiga sngi Father Biju ulakren halor ke jingwan jong ka seng solution syakate ka than bat ye ka jing ang not jangki ban penkiu ye ke imlang salang khamtam da ka jingwan ra ye ka puli puthi utei ukongsan ulapen ken mauru ye ka jing tere shitam ban jinglen ladi ki missionary ki balala ban pen kala ye ke imlang salang kat bau dang pertu ye ki kambe ki missionary ki lale ula ai men simru ye ki long din bat ye tu ki badon hakate ka jaka ban bot noksa ye ka din jat jong ki missionary khamtam ha ka kam shakri ki samla bat ki duk ki suk jong ka imlang salang habaya kren bat ka DBMN TV u principal ka te school Brother Solomon ulaong kalong ka jingker khu ka bakrau ye ka shnong Klieriat bat ru kiwe ki shnong ha East Jante Hills beklayo ye ka ni ka ying school thamai ka bahe bat ru ka bala ban yam khambon ki khna school ki ban ka por shakapor ki angnot ban wan puli shani Henry namar ka ying school barim karet shimlala ban pediang ye bon ba ki khna Henry da ka jingple ye ka ni ka block bat thamai kan ailat ye bon ki khna ban wan puli bat pentebet ye ladi na ka ni ka school U principal ulayat huru balasdang banchna ye kate centenary block nadu usnem arajar khatpra. Dear teaching, non-teaching collaborators in this mission and my dear students and all present here. I was wondering whether I should speak again. The rector told me, you please do. And I took the chance because it's an opportunity to thank all of you who were so very involved in the creation of this and to congratulate you. First of all, I am happy for George Malekil, the former provincial, who initiated this book, is himself present here. We, along with him, thank the provincial leadership for the whole orphan role, the economer who was very continuously full-time involved for the James, then for the John Susiyama, the Vice Provincial. And of course, very especially for the Josh present here, the former principal, who put his heart and soul into this work to make things happen. For the Matthew, the former parish priest and rector, and the current parish priest and rector for the Yohannes, and the current principal, Brother Solomon, along with Father Mark, the vice principal, and all of you, dear teachers and non-teaching staff who have been fully involved in the realization of this dream. We are also happy the headmaster and others are also represented here because the hard toil of many people have gone into the creation of things of this nature. And it's beautifully finished. So thanks and congratulations to everybody, even those mentioned here, who have been involved in this great wonder that has been created. And as Father George mentioned, the dream is still bigger, and I'm sure there is a dream for the whole campus, which we will hope that
carry forward so that in a few years' time we have a totally renewed campus. We must remember we are celebrating the centenary memorial, which means 100 years ago in 1922, Salesian missionaries were sent from Europe to come here, to India, to the northeast of India. And it is Father Fandi who precisely here, the two brothers who got very seriously engaged, involved in order to create the seeds that have produced so many fruits. And now we are taking a step forward, imitating them in the generosity with which they came from abroad. We were not their people, if we were to think of that. And yet they came in the name of Jesus to be generous with all of us. And today we are called to imitate that same generosity, to work for all people so that we give our very best to others. And this becomes a symbol of that same dream of the first missionaries of Salesians who came to Northeast India. And we're making a memorial of their visit and their arrival 100 years ago is today another step to remind ourselves we look for those in need without counting the cost, without counting who they are, or without calculations as to who or where they are in need, but to imitate Jesus who came down to us, who needed His salvation and saved us even with the price of the cross. I'd like to leave one short message, even though I had a chance to already break the word at the blessing. I shared this story the other day. We've all had an experience of trying to drink, let's say, a cup of tea, and somebody walks close to us and hits us, and we spill the drink. Now, a person was standing with a cup of tea. Somebody came, hit, and this incident took place. And so, if he were to say, I spilled tea because he hit my elbow, would that be true? Would that statement be true? I spilled tea because he hit my elbow. True, he hit my elbow, that shook my hand, and therefore I spilled what was in my cup. But not necessarily that he caused me to spill tea. Why? Because I could have been drinking coffee instead of tea. I could have been having water in my cup instead of tea or coffee. And what I spill doesn't depend on him. He causes me to spill something, but what I spill depends on me. The story is to tell us that tough times will come for all of us. Times that will shake us, disturb us, like the hit on the elbow by somebody. Reverend Father Paul Alfredo Lincoln, Provincial Jonga Seng Salesian, Shillong Province, Ulakruku Yakaying Mani Bala Ainam Hakamaria Magdalene Bakot, Haka Arpun Rhetoric Lber, Hakashnong Lomhe Mausiat Knam. Provincial Ulapin Minta Yakamas Bakot, Dakajing Saki Jong Palat Yasan Hajar Ngut Kipat Riunget, Kibalapoi Nakaleng Kishnong Bamarjan Kamausiat Knam, but Lesson Ranyu Provincial do Father Rangba Kaparish Maulai, Usoblay Telis Forest Nonglang, but Kiwe Kisoblay. Hakajing Paria Yakaktin Ublay, Usoblay Paul Alfredo Lincoln, Ulabatay Sani Bha Yakakampala Bauchi Sula Le Ban Pen Imbiang Yu Lazarus Nakajing Yap. Ulakintu Ikipat Riunget Banchania Telitelan How Jesus Christ, Bo Unle Ikikampala Bengidon Kam Hakajing Imjangi. Hakano Paisngi Lapalong Yakajing Yat Procession Belinkon, Hakaba Usoblay Jos Verica Cyril, Assistant Parish Priest, Ulara Yaka Eucharist Bakod Surak Shnong. Lasam Yakaktin Ublay Hakapor Janmiet, Doba Tarsisius Maulot, Halor Kapang,
ban bat nyau kor ya ke ying jong blei ulo ong lingba ke jing dwai ha ke ni ke ying mani ublei un lot lot ik jing bang ya kendu ak jing jongi kisai te sai khom jong ksut kin sapra plon lada ngi the ye ki dik jing dwai jongi ha ke ni ke ying kentang jong blei kate ke sngi ker khu ying mani thamai kalalong ka job bat ka beriu blei namar ka balang shnong da ka jing penya jong Catholic Managing Committee lum he kalapen kre jana ye ki program baro lepin shong shit shu ye kate kesngi da ka baki samla ki barwai kwayeru ki larwai shit rem da ka jingru blei baro shilinter ha ka por mani blei ha ka ni kesngi kraw jong ka balang shnong halum he la palat san phongut ki khna shinrang bat kan thai ki la pedang ye ka communion beningkong bat ka long shisha kesngi ka bakmentam ha ka jing jong ki Yang ada jingman ke bakrau, ban play yang ni ke ying mani. Kalau ai keteng ha ke Maria Magdalena Bekut, kerkom ke jingkwa jong kinong irap ke Kristian ini. Falek, ai pujat bantip ya kadau. Balai wam kacu, la duai kata si kata, duai, am kai. Kani kan kawa teng ha kecing im jungi, ha kabau brei utenju ya kecing im kejungi. Utenju ya kecing im jungi. Habang iyo atau kecing pang kawa sengkai ya dorta, gum kecing pang kansa, wa ang tang si pang kansa mut lakut nan jing im ju, layak baik, tang si pang kansa. Kibriu, kibadu jingkermen, kibriu kebom dan jinget, kidu ki ong wei berbor, dan syuk, mentala yapai, la yapai. Tingis jangken kena kecing bam sutu, kawa mengingi tang mendu kecing kermen, tak kecing kecungi. Kakin jo brei ka ong mendarasi, kata kecing pang kaba ulasus ulayo, uji suang ukwa, ba brei un pendan buram yaka. Upawan pendon berom mereka, tara ujuba ya kamartha bar kamaria. Tega jimpang kejungi kama mengi ujisu hak jingim jungi hak jinglong beri jungi. Ni kita jingdo jingkerdo, ni kita jingele kejingye kejingjenjar, kejingcipa kejingjar. Mawana kejing kesem jungi. Kalau tang kejing tenjuk kebau beri ai. Kat no pingat hanga, kat no pikerman hanga, kat no pisharia hanga, kat no piit hanga. Katakan ke bau play ukwa ai nomor hak kecing im ke jong play uplay om dan por ni ki brengi dan por ibu kata si kata tayo kata brai kata senam ibu ke por kanan berbuar lagi om tak si dan por hang itik si pobuji kemas bekoi kadang ke por lampu hari uplay dan por uplay ya kecing im ke jongi kat no
isania hau kat no nginget hau katagin kaba kat ba kirang puli jumut hapreng ka Maria ka Martha le hangi ken ka le ka kintin ka sotnat ki ba u Jisu upa ban pensotu ya ka Martha wa ka Maria ba kumjuru yangi baro tiu ong kumni Lazarus ulang jongi ulok jongi uyatia ngalek ban kirsi yu sotnat ikentin Lazarus di palok janga di siau ba iba yau Jisu udang yatia ukrampang ukramyap uyatia ngalek ban kirsi yu kintin ki basyotnat kumno ba Jisu kwa ban pensong tu ya ka jingim ka janga ka jongfi uyatia ngan lek ban kersi yu kini kintin ki mo Jisu ang ha ka jing imbriu ka jongi kin komen ko parar ke baro kini tang ki jing tenju ke ka perthai ka tenju ke mo suat ru tenju kuno pensho yingi lai po jai lai po kam uksuat ne bamman uwan ban pensho yingi ukwawan yat ban ang yingi kai kini baro kini ka jong ka bam dei kini baro kam dei bam dei tigarang wak sisa kita kecing sisa tangarau ken komen ko parawe ha kecing im kejongi ke man kasi wangi puson ya kecing im jongi ngidai ken ban puson ba kai kita kecing maya jong kecing im ke baca ke bawan ha kecing im kejonga ke jofi hatu kani kecing im ke bau play ai ke dei sisa kecing ai ke ba kerpang ke bau ai ho kini ki jingjen ja jing tenjo ki banan hang ne pertai haro ki dei sisa ki deban penpa ya ka jing im ke jonga ne ka jing im ke jongi hakai kesem ni ka kwa ban pendu no ne ban yurai ya kita ki bau play wale hak jing ke jonga simet ne hak jing im jong ka yin kesem katagin ka ba mangi ni haban sotu ko mo Jisu ang baro kalong ko dang syuatia om dei upayap om dei upang hari upwa kumno ban pensutu ingi pai ba bau Jisu udai uplay bau dei paru ban pendon bram ya ke ke ba uplay upwa ban le ingi nang ta sisiau Jisu ong kumno sisu kamatha ka ong kumno ladan hangni ko kan rat upara jonga on am dalaya henry tip ba wat mentau play ai hami kat ka ba me pan na u Jisu ong upara jompi on samipat Jisu lo ang haka ngatip kala juba ba on samipat akasngi kado Jisu piang lo ang haka ngalong kacimipat ba kacingin jar bagai hanga on im wat lada ulayap bau tawa im bagai hanga on amyap lanu kentin kibasau tenat kiba mangi yasau na kitab Israel lang jiplay unikong bermenta ka pen orang sisu ha kani ka gospel jong uyones kay kamang manginyos ko na sidi na chimpre waling kang sa ha ka kitab is isikal no tulupa bermenta kawan urlang sisu ha kani ka gospel jong uyones ka bau Jisu ngalong ka chimpat ngalong ka chingim manga bala ban pinpat ya kecing im kejengi manga balaban ai jingim kabatumai ha kecing im kejengi komen ke parabe hatu nginget nem bau Jisu ulong ka jing mipat ulong ka jingim hatu ngi priang ne em yu tang uru ubalaban ai jingim mengi tang u balaban penwan wan ai ta kecing kabatumai ha kecing im kejengi ha kecing ya lenti jengi ha kene ka perthai katagin kentin ke bau Jisu unang kwa sisu wan pen scam mingi kat bangang ya hang ke Portland sau fosni ke bang ke ai wan pusan ya ta kecingim ba de tayo ke bakhado ngai pi la siu play le dei ke si jong ke si satellite si try satellite ke si play de mentang de si play ke bakhado ke bau Jisu pa wan pen bra pai ba bangalong kacing mipat bat kecingim hatu ni priang niam sisayu kom tau play uba ai cingim kom tau play uba ai ke cingim ke patamai kita ke cingkeli ke mangi ngirang yai berpusan hai ke singi kat bang ngirang yai
kena kecingim kejungi. Nanta kan ujisu layu I bakayam Meghalaya yamru ujisu lawan mingkat berkah laskau kuslai bola ut nadu kedonu hai flatab yu kelakali alipek kogendra kela jubak ujisu layam komta ki juglong hapek katno la iju Henry donru kebaong la penpek ki kemat jong matla amdei hatum semla balle ayai bau laslus onomiak kaya masih tunan hak lagi cimpri kebam mengiya so kena kehort kalong ya ke cinglong priu ke jong tra Jesus Christ. Wang kalong ke cibipat pa ke cingim kena ke cinglong play ke jengu. Bahang ni ke bentapar uang kuno bangalong upriu ru uyam usgau si. Udah kita ke cinglong priu kawa ujisu upan isai kerar ni ya ke cinglong priu ke jong tra Jesus. Uyam usgau si nama oleh perlok baik dia bersim juga. Kini hari jelong kecilong jong trai Yesus. Ulang kun dupray, ulang kun jong priu. Kecilong priu jong trai Yesus. Kapai syai kerar hangni hagam ujau mat hibro. Balik nama ba usgau si bau parau jeng ulaklat. Kini kawa ki pai ba kila lengok ngan. O Jisu uyang, Henry habang ipatray isotu ya kata kecilong priu kejong tura Jisu berasosiasi hadu kata-kata. Di hari kata kan kemartha kahmen jong tau belayak lajuba kokenra kan iutung sibun kokenra la tep yu la sausi. O Jisu loang haka hatu ngam semayatu api ba pensai I ke burang uplay lada pinget. Kila wengno yau mau ujisu lakmi bolong nga ayu imi ko pa bam la shasko ringa nga tip pam shasko ringa barbor henry nga kran kumni nagmata ki bri ke baran hangni ba pin ba kindung ngai ba mela pha nga keringin kebyang ko ujisu pen scam shu ya ta ka jinglong play jingu ba ki bri kila ban ngai yau nang tau jisu da ka sur ka bacawang ko la saros to no Upayak ulami, jadi tiap kita jatuh ulas pandai kita sab, mereka kemat jatuh ulas sab nak jalan. Light no you ujisu lagi, bat pelat unlay. Kini kintin kita sekautanat komen kepala we, lada mengisong ujisong, kola serus mira. Kini kintin kita sekautanat penpusan nak cingim kujungi, hak jilong pri kujungi, nyilong kipri kipatulat. Ngilong kinang pok, ngilong kibatam bedan kadam keduna, hak tin katli, hak jimut kecing perkat, hak yang kayeng kejungi, hak riam kebaik kejungi, penting mengilah syak, dapun kipop kisang kecing kejungi, hak jing terlalu beri kejungi, hak jing bi kejungi. Hak jing jenjar jungi jing sipa jungi ke jing jenjar ke ba mengingi siapa ke jilong pri jungi hang ni uji suang lara pingen wan sanga wenno ngan wenno ya kini ki jinge jung pi baro ya kini ki jenjar jung pi baro ya kini ki jing tuat pri jung pi baro ya ki pop kisang jung pi baro ngan wenno ke ba uji su uang ha kini gospel hoi uang hakamaria bakamartha uang venno yang tahu mau nak lencintep ui tahu mau udah kasin yang tahu mau kemudian kacing telur pri kejungi teng kacing bangit kejungi hak jing jenja jing sipa hak pang kesidam kejungi uji suang lo ngan venno eki hak lo fi kloinem ban syak wen ya kini kejing kejung fi baro pada hanta uji suang kola terus mi no mi pui nak kini kejing berkoi kamu tak kejingnya mi no nak kini kejing syak tak kejingnya ulas terus ulawan ulami walau yo kejingim kebatamai Kesenjak ki kenthai balang Catholic Zone 7 kalapen her ya kalama rakhi kesngi bekar pangjang kilong kemi Women's Week kabelalong ar sngi lenter haka arpusan bat arpun riterik Lber ha umsolat parish Ribhoy district.
Leple kini ke jing rakhe katayo ki longkme da udi ke parian bat lepen kut do ba Charles Marngar MLA bat MDC kamawati haka atpun tarik Lber. Ki longkme ki layata ye ki phang ki bede bat kini ke juk minta ki bakin thup kasai per khat thamai hakliang ke jing start ki kor ki bor technology ban kenjo shakabha ban rap bor shin rang bat kan thei. Ki longkme ne ki santali ki parish sning maubri Umber solat bat kamaulas nai kilawan ban shimenta da ka jing shit hem shakani ke lempung. Layo ki jing hikai bat jing ai jing mot na ki padar ki sistar kumno ba kilong kami kin la ban penwan dor ya kalong ying long sem. Hakas ngikut hakapor minstem la pelong da ka jing knia mas bakhoj da uling do soble Calvinus Majau ringkat usoble John Paul's imsat bat soble Leo Yaubor parish priest ko solat parish. Lepen kop buram ye kinongket kambarim jangka sengken thei balang Catholic Zone 7 ke belateri shitom baros shikata ban lum ban lang bat ban penklan ye ke sengken thei na ke benta ban penklan ye ke jing syakri ha ke balang ha barok santali ki parish. Lepen ipo iping ru akte ke sengiling ba ki sur jing rai ke jing shat bat ki drama ki bekit jing mot balapen krek da kilong kemi. Surba snow tiang kasawana lum Gashleya katemba genja marwe Kadeka bajiu ayer utrai Kaporshi tensila kakliban kuble Henry Yakmat Ujisu kadon ke jing kermen berkadon ke jing syania ke baskam hadu kata-kata komta wadap deng ke jing ke jing janjar ke jing do jing kermen bar ke jing kuslaimen sim kadon berabor ke jing kermen lada ngi syania how play lada ngi ngai how play ladangi IT lot how play niyoi kanuksa nakamaria bakamata kibadon kata ka jinget ke baskam how chris klio shisha ya kata ka jinget ke jongki da klio biang ya ka jing pen yau Lazarus shushu kane ka gospel menta ka sni ka jingker men Barka ajing syai, barka ajing syampang yangi, bahaga kayam, rudai ublay ubalong kenran, ya kajing kajongi baro. Nama kata, nidon kamban ringkat baru dry, kenang bengilak ban pelat ringkat baru dry. Kombau Jisu hukum ya Lazarus, ban mi napo jintam. Hakaju kadukom ujisu ukentu yanga ukentu yapi ukentu yangi ban mi na kadukom emba menta haringkat kejing ngausi ban kejing janjar kejing ngau dia kejing kuslai naba don kawai pat kadukom haringkat kejing kermen berkata kedai kejing ringkat bradulai ringkat bat ujisu Christ. Hakajingelam jong soblay kosmos jerwa kaparish umdang kalaki hakajinget bat ki para benget ki lalit ai mensim ye ki wei pat kishnong bekin long ki bashit hem hakajinget kirang ba bat kilong mi kani kaparish ki lalit jingo e ki wei pat kishnong ban ai jing hikai bat ban penlong ye ki jinge seng yalap ban pen priang ye ki jinget Kristan Katolik
Haka arpusan tarik bat arpun ri tarik Lber ki sister bat ki nongkit kam ki seng beper jong ka parish ki lalit jingo e ka balang shnong hakin rut ban ai ka jing hikai bat yalam ye ka kting ublei. Lepin mintai ka mas pokoi do so oblei kosmos haka ba ki sister ki samla ki longkmi bat ki rangba ki la shim benta da ka jing shong shit. Ki para banget na kani ka shnong ru ki la yo mensim ban pinjeliu ye ka jinget de ki noksa be ki la yu I de la ki jong ki kmat hakini ki sngi. Kajing kendo bahan riu jong ka senjuk seng rangba zone 7 ke Shillong Archdiocese ka belong ha ka parish maulas nai ha ka arpusan bat arpun riu tarik menta obenai Lber arjar arpulai. Ha ka jingelam jong president bat general secretary ke seng rangba zone 7 kala pelong ye ka jinge kendo lang gi dekot jong ka ha parish maulas nai ha ka arpusan tarik bat arpun riu tarik Lber. Lasdang ye ka jingelang da ka jing penheri ka lama jong ka seng ha ka sengi ple ka arpusan tarik. Haka arpun riu tarik lasdang ye kesngi da kamas bekut belapin minta da uso oblei Sebastian Karmau Plang parish priest ka maulas nai. Lepin wai no ye kejing ye kenduk lang keseng da ka bapin her ye kalama ka jan miet sengi oblei ka arpun riu tarik Lber. Tuai yang Joseph Kupar Kran. Joseph Kupar Kran, meeting good your good Jung tron jumi Jesus Christ, but jing jung lay, lemon just love jung and see a pool, get down and got the people. For the pious belong to spiritual church on Kiramba on the Zone 7. For the Sebastian, parish priest, General Parish Maulus Najani, for the Palestine, for the Sherman, for the Nakahani, Yaki Nonkikam, John Senjuk, Yaki Nonkikam, John Zone, Yaki Ramba Moro Kubrani, Yaki Sister, Yaki Lonkmi, Yaki Sama, Yaki Hebrew Baro, Yaki Shimata, Yaki Namas Bukur. Ni spokesman dan berkata pilih kiramba ada di kesegi pada depan di bawah bejang blame bau blame sedang blame ibor blame betul
Hadirin ketua Jurai kan salong haparisum solai. Tarik mula lupa, laipo ban lai kue umat, ajar pusat. Dikelayolah cisnam. Mulai. Haki presiden na Paris solai, no? Presiden sekretari na Paris solai, selamat dan sini mereka. Nama bapak pada kejadian yang ini, dan next annual meeting. Dan lagi dari lama dari Salat tentara kejadian kedua annual meeting Jos Nam Raja Kulai dan segera berlaku. Orientation program jang kinoy kay nyam ni ki khnarit na Cathedral Parish Lankra klalong ha ka arpun ritarik Lber kabalalong ha rumpe ki paipa ha pinthor umkra kinoy kay Sunday class na Lankra ban malki kilawan ban shimenta kani ka orientation program da ka jingrehem min sim ha kani ka orientation program la ai jingrendu sob Lber nes Mauri halor ka rukom hikai ki khna kani ka jupmenta Lepen kut yakini kesengi da kejing mani sakramen bakut tam keduan ha kabau sob Lber nat lalu lepen yat kejing lek niam bat ai ki kentin sneng kentin kraw yakin nohikai bekin pindon kam yakijing tip beglayo na kani ka orientation program bat pashat syaki khenarit ki badon hathap niang jengki man la kesengi utrai bat dakini ki khubor ngila poi syaka bakut jengkani ka thup khubor ni ai kejing khuble yepi baro ba pin kot pin klan bat ni kerpat yepi balada pidon ki khubor bajia ki parish ni ki shnong jongpi pin pha ne pin tip shangi haute u number badon ha ka screen jongpi khnang bengin dangla ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ka jilla khuble shibon uble unkur khu yepi